pošto narod je sentimentalan prema trobojki, jer Ranko Krivokapić, moj nesrećni rođak, je izmislio ovu zastavu sa ovu crvenu sa žutim orlom. Pazite, srpski orao je bijeli orao ili beli orao. I na crnogorskoj zastavi je bila trobojka je bila i bijeli orao. Ja sam pustio u promet, ja ne krijem to, ima i ljudi koji to rade, prvi sam pustio u promet, poklonio 100 takvih zastava i sad sam sad 2 ore. To oni znaju, a ako ne znaju, nek me uhapse ako smiju. Ne bojim se. I tako smo promovisali tu staru zastavu crnogorsku, a tu ovu Ranku koju mi zovemo kokoška. Pečena kokoška. Jer, paze, desilo se da ta zastava, on ju uradio u zlatu, a to je loše to zlato vezeno, ono brzo podcrni. I liči na šiptarsku zastavu. Tako to je cirkus čitav, ali je trebalo napraviti otklon od svega što je srpsko. I tako da je to nešto što... I ja znam kako je to smišljeno i Ranko Krivokapić jednom mu ispalo iz usta. Eto, kaže, Milo je čak bio pristao na onu trobojku sa bijelim orlom, ali mi smo to jedva izgurali. I naravno, ali sad istog toga Ranka Krivokapića isti Milo pušta da laje po